dudon mi nu le pa ulenaw pol kan rak sun tha hai mo chin info in nan kut kan laukai tuini thongni kul hluan nga January nili zartani sim lama chun Rakhine thi ralboi pani min aung hlain an reng Ṭhanin Sunlawihnak ape Rampumi Thawngtla mi thonga zariat somruk pali SAC in an Suah Damsung Thawngtla ding mi zale hleili chu kum hlenga an ṭhumsaki Ramlengmi Thawngtla za somriat chu Ramsung sin Dawisuak Kachin Ramkulh Chief Minister Dr. Khet Aung Rung Suak Insein thong ihsin Thawngtla an Suah SAC Vanzam Sagaing Myinse khua bom athaki mi parhana ki Mallo an thi anan kwen Strategy Hill Bawm ding rafe Division 44 Operation Kolam an rakapi SAC Ralkap mi somli an thi mi somthum tha riam hrei an Thlak South Korea inpi riat kang isin mi azatel an run suak ti mi thuthang pol le Sui Man sumthleng red le datsi diesel man pol kanun thanding kan thuthang achem tiang in ngai sakdinga sangfa kalaudil Rakhine ramithi ralboi pani min aung hlainin an reng Ṭhanin Sunlawihnak ape Rakhine ram dawok na ki thi tapa ma kha na senit tanma mu bumhu chok asilo le bumhu ji awni miu le bumhu ji thun wen tai pani chu general min aung hlain an thi nu tuizing January nili a an reng athan saki pachang tha sinak ape tia ralkap sung thuthang khamisin thayasi tuini suak SAC thuthang cha pola Myanmar ram Independence Day acham somsari pasari nak ni den senin SAC hautupa general min aung hlainin ralkap le palik boy mi pakwa chu thangsuak paral tha Sunlawihnak a hlan hai chupol laka Rakhine dawok na ki thi ralboi pani khal an sinak Ṭhan sakin paral tha sinak apetel tia thayasi Sunlawihnak apek mi laki tapa ma kha na senit tanma mu pu mu chok asilo le bu mu ji awni miu hi Rakhine ram mong do peng amat nga ne cha song tat phoi khoi na kha nga isi atlan sian nak zina bompal nga in athi na kha nga isin riam hrei thak du lawi tlan sia amat na senit chimian tatma thana chau tama kha na senit tamma mu bu mu ji awni miu chu mong do peng shuiza kapa kaung tivakap pazun kan tham sunga sui tluan le sui hlon thil sumfai ting zariat pol thon athithia in anvasar Bangladesh rami Ṭhan atum nak lam zina bompal nga in thi sen suak tam tuk ruang thi asitia thu so a chun antarlang bumhuji awni miu hi ralkap phun sang tlong anol somli pakhat nak tlong suak asi karen ramgul baan pengi amat na sen hi chimian tanma headquarters si division commander atuan nakisin Rakhine ram mong do an transfer mi asi athia hin kumsom nga tha rong mi asi bumhu chi awni miu vek thawin Rakhine ram dawok na ki thi an peng number 2 i khun zathum tlem ralkap sizung pi si tan mu bumhu ji thun wen khal bumhu chau reng an thani paral tha Sunlawihnak ta chik an hlan koltongi fiang lauson kan umpanga athi nuwa hin cornelisin Brigadier Generala asinak an thanasi December ni laingani Rakhine ram an copy Western Command Headquarters dawok naka Arakan Army ka mi pukpi in anga ruanga sitan mu bumhu ji thun wen chu athiasi amai zonga ralkap siboile nar sre khat khal anrak thitel Myanmar Rampumi Thawngtla mi thonga zariat somruk pali SAC in an Suah Damsung Thawngtla ding mi zale somli pali chu kumhlenga an ṭhumsaki Ramlengmi Thawngtla mi za somriat chu Ramsung sin Dawisuak SAC in Myanmar Independence acham somsari pasari nak tuini January nili Sunlawihnak den senin Rampumi Thawngtla mi thonga zariat somruk pali chu aswa zaleni Damsung Thawngtla dingi anthu arel sakmi mi zale somli pali khal kumhlenga vial Thawngtla dinga ṭhumsak tia thu an Suah chulheya ral thuam case toltha puak thai thil le ral thang case silaumi case dang ruangi Thawngtla zaten an Thawngtlak chan dingi seuruki si seu khat chiao ṭhumsak phone chun Ramlengmi Thawngtla mi za somriat khal an sualmo angai dami Myanmar ramisin Dawisuak tia
อันทุสวาจุนอันตาลังซีตุยทองตาอันสวาจะเล่นมีปอลฮีเนตาอาสวลโมดังอันบัวเบ็ดอาเซียจุนตุยอันสวาจะเล่นตุมีอัตางไลมีอันทองตากดิ่งจานปอลฮีเนตาทองอันตากเลติกาเบ็ดสาลอันสิดิ่งเตีย SAC จุนอันทุสวาอันเตลKachin Ramkulh former Chief Minister Dr. Khet Aung thong inisin ara Suak tuni chu Thawngtla Suak thu hla in kan thu thang thulu pol an lua na sa tuni January ni li ma te tau de lok ni asilo le Independence Day i SAC in Thawngtla aswa mi laka mitchina thong inisin NLD achauza sanlai Kachin Ramkulh Chief Minister u Khet Aung khal ara Suak ve tia thayasi Ralkapin Thunainak anlak nu SAC in Khet Aung chukain sual mo dan article zangale panga binak le article dang pani bunin kum leini sung Thawngtla dinga athu anrak rel sak miasi kan CM chu ara chuak saljau ahardam nak khala thatia NLD sanlai Kachin Ramkulh achauza thoinai vai pakhatin arel kum thong ni kulhon khat February ni khati SAC in Thunainak anlak nuin Ramkulh le Ramthen za te i Chief Minister muamwa akai thu hai iaudi Ramthen kaya Ramkulh le Chin Rami Chief Minister Paul Siarlau Chief Minister dang muamwa chu thong athak thuasi Mandali Ramthen Chief Minister Dr. Zomin Maung chu thong atlak laya hardamnak atumsuk vivawi thong ni kulhwan likum October ni sari nia anunnak aliam tuini Independence Day i Thawngtla swami a Ramkulh le Ramthen dang poli Chief Minister Paul antelle tellau chu theifeng asiri lau Kachin Ramkulh achauza sungi tayanza da wanji asimi u da sila saing lamban set to yi wanji asimi u wengyu sipin ta ya yi wanji asimi u noli Kachin pine luwen mu chiche yi lawaka wanji asimi u zawen le lumu yi wanji u ni wenti Paul khal kain thong anak thak hainan thong ni kulhwan thum kum sunga an swa chan kimin anrak swak haizau SAC in Thawngtla swa zalen nak anei tika ramkhel thuruang Thawngtla pol antel mal theizeti tuni an swa mi laka ziangjat antel ding ti mi chu thei asir hi lo Insein thong inisin Thawngtla pol an swa Myanmar ram dau thlengnak thuan thui min langzet mi yangung khopi sung Insein thong ini Thawngtla rek khat chu tuisun sun na ji leini le minute som thum rong isin anrun swa thok swazalen mi Thawngtla Suak phurtu YBS bas pol chu thong in hmuan sung isin pakhat nu pakhat anra swaki thong in hmuan leng isin an sung kwa le laina polin beiseinak mit thon anrak buk tiam tiam hai tuisuni Insein thong inisi an swami zat chek chi chu theifel asiri lo ara swak tu pakhat chun nu naw Thawngtla mi za rong an swa teli ramkhel Thawngtla mi hleinga rong antel tia arel Myanmar ami movie lemchang thiam tinza wen chawkhal tuini a Thawngtla Suak laka atel tia social media rekhata angan Ralkapin Thunainak anlak nu anma daudalnak thoipe pari kai mi zate hi thong kulhwan riat le mi somkwa le paruk ankim zawi chupo laki mi thong kulhwan khat le zali somkwa pakwa chu an swar hi law an kai lai mi laki mi thong kwa zakwa somnga pariat chu thong thak mi an si hai tia ramkhel Thawngtla bom tu le boipi tu AAPP pol komi chajina a SAC Vanzamin Sagaing Myinse khua bom athlaki mi parha hnakih Mallo an thi SAC chun mi ZAN January ni thum zana Sagaing peng sungi Myinse khua chu ZAN var Vanzamin bom athlaki khosung mi pi parha hnakih Mallo an thi tia apek pei thu thangisin theiasi Sagaing peng ni swalami Myinse khua chu mi zana tara u Ralkap Vanzam mun pi si pok Suak Y12 Vanzamin voi kwa ri bom athlaki bom somthum pariat rong khosunga atlatia tual sungmi polin anrel athak zatle bom tlazat abangok launak hi Y12 fi bom thak hrim chu abora borin athak thesi Mandalay PDF pol an cheng asitia SAC neni thuthang dik lau thlen tu an thu kan thei thungai nga ya chun an khosunga ziang pol kom man an lau mithian tam zet tia kan thei phone an za ten khosung mi pi hlir an si tia Sagaing pengi dau thleng tu sungtel pakhat chun arel Myinse khosunga hin phone signal si se internet line si se ziang man lau dingi an phi chat ronga
mithizat check chi chu nem het athei ri lo tia arel phone Mandalay PDF in Sagaing Brigade Kandin Ding ti thu an swa nuin Mandalay Ramkulh sungi munram asungral re rau tu SAC chun Sagaing peng para Ṭhanin Vanzam thon bom athak re rau mi si anan coin Strategy Hill Bawm ding ra fe Division 44 Operation Kolam an rakapi SAC Ralkap somli an thi mi som thum tha riam rei an thak Karen ram cha Insein chi peng anan coin Strategy Hill Bawm dingi an run tha mi SAC Ralkap tha jang za som nga tha Division 44 Operation Kolam chu dau thleng tu mi piral kapin an rakapi SAC Ralkap somli tha thi in mi som thum luan riam rei an thak tia SOF Kolam how to in arel anan coin Strategy Hill Bawm dingi minapol thiar dingi an run tha mi Division 44 Operation Kolam chu KNLA SOF le mipiral kap tangrual drone force polin December ni somthum ni sin January ni hi tiang nilisung ape chin an rakkapi SAC lam mithiruak somli pakwa le hriam hrei pi le hriam hrei te zun somthum tha anga mi somthum rong chu hriam hrei an thaki Operation Kolam zaten tekwain an tlanzam thu tia thesi Anang Queen Strategy Hill Dawisuak hin SAC lamin jet fighter in voice somthum Y12 in voi khat pukpi in voi za som nga rong antong paka chiam chawi daw thleng tu mi piral kap pakhat nunnak ahlani mi panga in riam mate naw an nga tia anrel kan kaok thokisin SAC lam riam rei thaki kan hneni rapeo mi somthum an luan zau SAC ral kap ruak kan sarzat hi somli tha an kim Riam rei somthum tlun kan nga phone SAC Ralkap riam nga zat hi mi somli an kim ding Operation in ranor laya chun mi za an luan nek nan an kolam zaten an tek vai thlui lu sammang lon an zam tia SOF kolam how tu chun arel Karen ram KNU Brigade Sik Rami Miawari le ko krei karlak Asia Highway tluan lasal dingi tha jang sil kha nak ding rang an run thla mi SAC Aung Operation Kolam Khal Buta Poi How Ha Mi KNLA Battalion 28 le PDF Brigade 32 Komo in Anraknami SAC lam Antuarna Satia Thanglam Ralram Tongpaidan Sit Dita in Thuan Suah Karen Ram Yawadi si ko krek fenak Asia Highway kaoknak siartelin Thanglam Ralrama hin Zarkhat sunga kaoknak voihleli aswaki SAC Ralkap somsari pathum anthi mi somsari panga hnakih Malloin riam ma an nga tia an thu Suah chun antarlang leitlun thuthang South Korea a inpi dot riat akangi mi azatel anrun Suak South Korea ram Gyeonggi ram thensung siong nam khopi I sumtuanak office tampi umnak inpi dot riat chu nasatakin akangi asungi khantang mi zatel chu chak khai din huni run Suah an si January ni thum ni hi kang mai suak in pi mai phal dinga hin mai phal thiam mi zani somruk thale mai phal moto somriatin an panchi I run Suah nak na le kang phal na an chem nazi pakhat le akhoi sung rong akang nu in pi za te lak tlak non lo rau ri akang ziam thu zong longa mai sa chu an phal thei fang run Suak tu le mai phal tu pol hin in pi dot riat sungi khantang mi zani somli rong chu an run Suak ngai mi somsari rong chu bom tu lawin an ma ten anak tlan Suak thei an run Suah mi tam son hi chu in pi dipun asilo le tlun tabik dot parisin thiar Suah mi deuh hlir an si kan ram kang phal bu vek chu an silau deuh mang mai khuzel ruangi thothot har le hriam mate naw nga mi kul hluan riat an umi lungphan hriam manga chu an lau thu thei asi hi kang mai Suak hin nun nak liam an lau ding tia ruwa asiphoti an hnuai le ker komi arak nen nga mi ruak an pang mo ti chu tron vau nei tu polin hlia fia dingin an hol re ro lai si tui akang mi in pi an hnuai lam dota a indoor a umi atlun lama office pol an chun naw hak tileu zirna khal a ruanga milut Suak an tamin alun zet kang mai aswa thoknak san theifel asirhi lawi jingzoinak an to pe re ro lai si tui chana chun Ramsung le leitlun Sui Man
sum thleng red le diesel dat siman pol kanun than ding Ramsung sui red tikal khata ting somrok le ting ni leitlun sui red Aung sa khata US dollar in thawngni zaruk somli le datama paruk si sum thleng red pol US dollar thawngli zathum somruk thawngli zali somthum euro thawngli zanga le fanga thawngli zanga somkwa fanga Singapore dollar thawngthum zani somnga fanga thawngthum zathum leinga Thai baht za kulhluan riat le pia kulhluan khat za somthum le pia som sari patni Japan yen fang kulhluan sari le pia somruk pathum fang kulhluan riat le pia hlei sari Malaysia ringgit zakwa som sari zakwa somkwa China yuan zanga somkwa fangruk zaruk le fangkwa India rupees fang som nga le pia som sari pariat fang som nga pakhat le pia som sari pasari Ramsung diesel dat si red yangung copy ratin octane 92 liter khata thawngni zakwa somriat fanga octane 95 liter khata thawngthum somkwa fanga premium diesel thawngthum le zani le kulhluan nga diesel men thawngni zaruk le hleinga sumthleng red si se diesel dat si red kan than mi pol hi rampum huwa pi red an si khuimoram ri mun re khata chun amuni sumthleng tu polin malai anak tidang lam thei si kan thu thang achem tiang in ngai sakruanga kalung oi ngai thai sun zarpini khom chek ol leni ngai dinga thu thang update frek khat le thu thang charam pol tuizana run than bet ka zom ding nanza ten zan tha sun thau lo